ambasador Slovenije u Bosni i Hercegovini, Damjan Sedar, naš je naredni gost, vaša ekscelencijo. Dobar vam dan, dobrodošli. Hvala vam što govorite za televiziju Sarajevo. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala što ste me pozvali. Jeste li vi gledali sinoć utakmicu Bosna i Hercegovina protiv Austrije? Naravno da jesam. Ja sam rođen na austrijanskoj granici, slovensko-austrijanska i sad sam ovdje u Sarajevu, Bosni i Hercegovini. Za koga ste navijali? Za nas. Za Bosnu i Hercegovinu. Kako vi komentarišete tu euforiju zapravo koja nas je negdje sve uhvatila, pa evo i diplomate u Bosni i Hercegovini, nekako smo nakon dugo vremena zapravo vratili se na neku staru slavu kad je riječ o reprezentaciji Bosne i Hercegovine? Ja mislim da je velika čestitka ipak na mjestu. I već tokom dana sam osjetio ono čustvo jer i u prošlosti sam ja bio na utakmicama našeg tima u inostranstvu i tačno znam kako smo se onda ukupili negdje u centru grada i kod nas je ona navika da ko ne skače, nije Slovenac naravno, i onda utakmica je bila jako uzbudljiva i ono što je bilo barem meni dodatno interesantno je, tim je jako mlad i stvarno su dobri i naredne godine ja mislim da će donijeti i puno boljih utakmica. Sad malo nediplomatsko pitanje. Pretpostavljam da ćemo dobiti diplomatski odgovor. Bosna i Hercegovina nije se direktno plasirala na svjetsko prvenstvo, nažalost nije ni Slovenije, za koga ćete navijati vi u baražu u martu. Sad u baražu. Pa za one dvije utakmice koje će biti Bosna i Hercegovina, a dalje ja želim da mogu da produžim. Da ne trebam da mijenjam mog tima. Hoćete za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, dobro. Zapravo povod našeg razgovora je diplomatski bazar koji 6. decembra se dešava u Bosni i Hercegovini. Evo, i također još jedan sportski detalj. Donijeli ste loptu koju ćete zapravo na aukciji ponuditi na tom diplomatskom bazaru sa potpisom Luke Dončića. Šta očekujete i šta je zapravo cilj i suština evo i ovog bazara? Veliki me ponos da je danas s nama ovdje u studiju ova lopta koja je doduše bila izdana povodom 70 godišnjice Košarkaškog saveza Slovenije, a ona nosi lični autogram potpis našeg velikog Luke Dončića i sa njegovim brojem 77. I ova lopta ide na ovom diplomatskom bazaru u aukciju. Znači, onaj koji će pružati najviše bit će onda sretni vlasnik i ove lopte i potpisa šampiona Luke Dončića. I imamo dalje isto zvanične maje pobjednika Tour de France i Giro d'Italia i Vuelte Tadeja Pogačara. Njih čak ima više primjeraka, ali one su samo oficijelne. Tako da ova lopta je stvarno personalizirana i ja sjedim pored nje jer trebam da je čuvam. Jer je baš vrijedna. Da, radujemo se i nadamo da će zapravo donijeti veliki humanitarni prihod, što je i sama suština diplomatskog bazara. Koliko je zapravo ovaj događaj značajan za nekakav vid podrške i diplomatskog djelovanja u javnom i humanitarnom interesu? Na diplomatskom bazaru nastupe pogotovo sve ambasade, ima i ostalih međunarodnih organizacija, nekih ostalih subjekata. Namjen je filantropski, humanitaran, sakupljaju se sva sredstva za dječje organizacije. I ja mislim da prošle godine je bilo onda na kraju dosta preko 200.000 maraka od onog profita prodaje ulaznice, a sa jedne strane mi nudimo neke gastronomske proizvode
i neke proizvode koje su iz naših zemalja. Ambasada Slovenije će ove godine, već kao napomenutu, praviti više pažnje na sport, jer i istovremeno mi promovišemo naš poznati diplomatski, znači diplomatsko utrku koje se održava svake godine. Tako da želimo da smo prepoznati kao oni koji smo aktivni, koji volimo prirodu, zaštitu prirode, koji volimo pčele. Eto, u petak sad je u Sloveniji medeni doručak u svim školama. Mi ćemo organizirati jednog za diplomate i na rezidenciji. Tako da radimo dosta različitih stvari. Da, evo što se tiče bazara, dakle i ovu priliku možemo iskoristiti za sve koji će biti tamo da ih pozovemo da postanu vlasnici lopte sa potpisom Luke Dončića. Vi ste spomenuli medeni doručak koji organizirate i u ambasadi Bosne i Hercegovine, ambasadi Slovenije u Bosni i Hercegovini i spomenuli ste zapravo tu opredjeljenost za sport, za ekologiju, pa evo i nekakav vid humanitarnog rada. Šta će se dešavati na medenom doručku ovdje u Sarajevu u ambasadi? Gledajte, tamo je jedan simpatični događaj. Mi u biti poslužimo doručak na isti način što ga primaju školarci, jer sastojci su prirodni i jednostavni. Znači vi imate hlijeb, maslac, med, jabuku i mlijeko. Ali mi nastojimo na tome da su proizvodi biološki, održivi, da služimo lokalno i istovremeno ćemo prezentovati udruženje žrtava mina, UDAS, jer UDAS-u smo mi u prošlosti pružili podršku obrazovanja iz pčelarstva, tako da onaj med koje ćemo služiti ovaj put će biti od žrtava mina koji su se obukli i su danas pčelari. I bit će s nama i pčelari iz pčelarskog društva Nektar iz Tuzle i pčelarstvo Handalović koji su također iz Tuzlanskog kantona. Jer i proizvodnja meda i svega u Bosni i Hercegovini je jako značajna i ova promocija korištenja meda nama je jako blizu što se tiče naših prioriteta i načina života. Da. Evo, značajna ste podrška zapravo brojnim institucijama. Evo, spomenuli ste Udruženje žrtava od mina. Ovih dana, ako se ne varam, donirali ste također i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu prečistače, odnosno purifikatore za klinički centar za intenzivnu njegu. O kakvoj se donaciji radi i šta je ono što će zapravo, na koji način će unaprijediti rad, posebno u intenzivnoj njezi? Tačno je, mi smo juče predali donaciju koja je u biti donacija privatnog poduzeća iz Slovenije. To su specijalni pročistači, znači većih dimenzija koje će, odnosno koje je već klinički centar smjestio na onkologiju, u DIP i neka ostala odjeljenja. Oni su odlučili da poklone 5 ovakvih mašina, odnosno uređaja. I to je samo ono potkrepljuje našu suradnju sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu. Jer mi želimo s njima da uradimo i više, da bi tamo gdje su zelene površine otvorene zasadili i medonosne biljke, odnosno drveće na proljeće. Znači da se promijeni tamo i mikroklima, a istovremeno može da se proizvodi med, da bude neka vizija da su onda i pčele dio kliničkog centara. Ima i dosta krovova za stavljanje solarnih panela, solarnu energiju, onda
sklapanje novog ugovora sa kliničkim centrom u Ljubljani i tako dalje. Ja mislim da kako je klinički centar Univerziteta u Sarajevu najveća bolnica u državi, jako značajna i uzimajući u račun da u ovom periodu u zimi je zrak u Sarajevskoj kotlini loš, da treba da se onda pomogne onima koji imaju i drugih problema. Tako da nama je bilo jako drago da smo tako brzo i efikasno dogovorili sa rukovodstvom, odnosno sa direktorom kliničkog centra, primarnim docentom doktorom Pilavom, ovu primopredaju i bilo je stvarno lijepo. Znam da je postojala jedna inicijativa, ispravite me ako do toga nije došlo ili nema više govora o tome, bila je inicijativa da se u saradnji sa ambasadom Slovenije u Bosni i Hercegovini izgradi park mira na dionici od Bembaše do, čini mi se, to je neka lokacija kod Babića Bašče. Slovenski umjetnik Marko Pogačnik trebao je da napravi megalitni krug na prostoru ispod Babića Bašče. Pa da li, u kojoj je fazi, da li postoji još uvijek ta inicijativa? Imate li neke informacije? Ne, znači ja sam u Sarajevu već 4 godine. Da, u prethodnom mandatu. Da, taj projekat je bio prije korone, danas pričamo kao prije korone, poslije korone. I nije u fazi implementacije. A kad smo razgovarali o ovoj ideji da donesemo onda više drveća i ovih medonosnih biljaka u klinički centar, razmišljali smo o tome da ovo može da bude nekakav supstitut. Ali trebam da napomenem da imamo već drvored platana na jezeru, tamo pored puta. Onu su sadili društvo Slovenaca Cankar u Sarajevu. Tako da u budućnosti one žene koje će tamo rađati, ono kad ovo sve poraste, imat će pogled i na platane u pravcu Bjelašnice i Igmana. Spomenula sam ovu inicijativu koja, istina, dogodila se prije nego što ste vi zapravo postali ambasador Slovenije u Bosni i Hercegovini, upravo zbog naziva Park mira, budući da evo mi obilježavamo 30 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma. Slovenija sa prijateljskom politikom prema Bosni i Hercegovini je podrška na tom putu Bosne i Hercegovine kao EU i NATO integracijama. Kakvo je vaše mišljenje zapravo o tom putu Bosne i Hercegovine? Gdje je ono što je odgovornost političara u Bosni i Hercegovini na tom putu, a kakav je odnos Evropske unije prema prijemu Bosne i Hercegovine u tu zajednicu? Prvo što se tiče Evropske unije, ovaj moment za proširenje postoji. Sad, ono pravo vrijeme je sad, odnosno proteklih godina. Onda kad pričamo o građankama i građanima, onda opet trebamo da utvrdimo da su oni također opredeljeni prema Europskoj uniji. A onda imate onu razinu političara, odnosno svih koji kao funkcioneri treba da rade na tome. Deklarativno svi kažu da su opredeljeni i za EU i za NATO. Neki za NATO nisu. Ali opet, kako smo mi, kako je Slovenija zajedno sa Europskom unijom jako podržala i kandidatski status i otvaranje pregovora, gdje smo bili mi jako jasni sa izjavom da i se kandidatski status i pregovori, odnosno status otvaranja pregovora podjeljuje ljudima u Bosni i Hercegovini kako bi dodatno motivisali političare. Onda je došlo do onog sad razdoblja koje je u biti bilo najkritičnije za državu Bosnu i Hercegovinu od Daytona dalje. Ali sad, evo sad smo ovdje na jesen, prema kraju godine, možemo da kažemo da je onaj test poznat, slični je poznat kod banaka, crash test,
da je država preživjela, znači institucije funkcionišu, ali opet, što se tiče ispunjavanja onih dva zakona, imenovanja glavnog pregovarača, ono još fali. Da. I mi čekamo. I mogu da kažem, barem što se tiče Slovenije, mi smo očekivali više. Jer mi smo stavili u napredak Bosne i Hercegovine veliki politički kapital. Mi smo svima, odnosno mi smo htjeli sve da ubedimo da su kandidatski status i otvaranje pregovora pravi potezi, da će ono biti motivacija i ohrabrenje da se snažno krene prema reformama, prema ispunjavanju uslova i ono pravo upipljivu promjenu. Jer mi ne bi tražili samo da se zvanično promijeni status države, nego ono što mi iskreno tražimo je promjena vašeg života, je promjena životne okoline. Ja ne bih htio da za nekoliko godina se ponovo vratimo u klinički centar sa novim pročišćavačima zraka. Htio bi da oni nisu potrebni. I ima toliko različitih sfera života gdje se može unaprediti život prosto sa političkom voljom i onim konsenzusom da se radi na tome. I da onaj ulazak, odnosno napredak prema Europskoj uniji nije pitanje političkog takmičenja. Jer ako mogu da uradim neku paralelu između ulaska Slovenije u Europsku uniju i sad ovog puta na kojem Bosna i Hercegovina treba da se kreće brže i snažnije. Kod nas je postojao politički konsens između svih političkih partija da se za sve reformske zakone, europske zakone u parlamentu ne vodi nikakva rasprava. Znači, oni su prosto bili tačka A gdje nema rasprave, a sve ostalo je bilo B. Tamo možete onda da takmičite, tamo može da je svađa, konkurencija, bodovi u viziji izbora, javne podrške. I to je jedini mogući način. Ako je ovo predmet, odnosno predmet čaršije gdje vi pričate o svemu, teško će biti na taj način. Isto takvo mišljenje praktično imaju građani Bosne i Hercegovine koji su na neki način i očekivali i traže od političara da riješe ta pitanja, posebno u kontekstu koji ste i vi spomenuli praktično. Ne radi se samo o formalnom ispunjavanju uvjeta, radi se o i legislativnom, ali i praktičnom okviru u kojem bi građani Bosne i Hercegovine ostvarili veća prava, ali imali i snažnije mehanizme za borbu protiv, na primjer, korupcije ili drugih problema koji opterećuju ovo društvo. Šta je ono što Bosna i Hercegovina treba dobiti kao benefit pridruživanjem toj uniji, budući da je sad očigledno da određenim političkim strujama u Bosni i Hercegovini ili pojedincima ne odgovara praktično, ne odgovara učlanjenje u Europsku uniju? Da, nekim sigurno ne odgovara učlanjenje za nekoliko godina. Očigledno mi je bolja perspektiva nekada, jer onaj sistem gdje stvari nisu transparentne, gdje možete sprovoditi javne nabavke na takav ili drugčiji način, gdje može da se upotrebljavaju korupcija, očigledno odgovara. I onda očigledno isto odgovara da ta iste institucije onda nisu dovoljno brze što se tiče građana, da nema rješenja što se tiče državne imovine, javnih poduzeća, restitucije. Eto, ovo su sve
pitanje koje je Slovenija adresirala jako brzo posle deklarisanja samostalnosti. Jer bez toga će biti teško sa napretkom na europskom putu. Jer kad se dodatno otvore šanse za investitore da dolaze za Bosnu i Hercegovinu, ako nije rješeno pitanje državne imovine, gdje će oni uzimati zemljišta? Da. Jer postoji zabrana Ustavnog suda, a samo politika može da pronađe odgovore na ove rješenje. Domaća, ne strana, ne međunarodni faktor kako bi neki htjeli. Da. Ne postoji alternativa, kako barem nominalno tvrde većina političara u Bosni i Hercegovini, ne postoji alternativa evropskom putu i NATO integracijama, no ono što također ovih dana čujemo, Slovenija je također bila glasna u pojedinim kritikama Evropske unije, posebno u odnosu prema ratu na Bliskom istoku, genocidu u Gazi. U junu mjesecu Slovenija je postala 147. članica UN-a koja je priznala Palestinu. Šta vi, gospodine Sedar, očekujete u narednom periodu? Evo, u situaciji na Bliskom istoku Vijeće sigurnosti usvojilo je Trumpovu deklaraciju. Kako vi komentirate situaciju tamo i šta je ono što je zapravo nekakva pozicija Slovenije, ali evo i Evropske unije u odnosu na Bliski istok? Ja ću vam pružiti dva odgovora. Prvi će biti odgovor na prvi dio vaše uvodne riječi. Bosna i Hercegovina već živi alternativu. Znači, ne treba da se traži bilo koje alternativu, već živite alternativu. Jer pravi put je euroatlantski i prema Europskoj uniji. Što je sad između ovo je alternativa. I ako se raspitamo sad naokolo, dosta će biti odgovora da ova alternativa nije prava. Onda što se tiče stava Slovenije prema Bliskom istoku. Slovenija se zalaže za vrijednosti i za prava. I od tamo dolazi i naša podrška i Palestini i podrška svim mogućim rješenjima koje znače apsolutno zaustavak rata, nasilja i obnova. I isto rješenje onih dvije država. Mi smo imali prijedlog za priznanje Palestine već deceniju nazad. I tad onda u nekoj situaciji se onda nismo odlučili, bili smo jako blizu priznanju. Meni lično je bilo onda jako drago da smo onda konačno priznali Palestinu. Istovremeno mi smo još nestalni član Vijeća sigurnosti, da, i u decembru imamo i drugi put svoje predsjedavanje. Jer ono nestalno članstvo Vijeća sigurnosti je 24 mjeseci. U prosjeku zemlje predsjedavaju jedan put, nama će to biti drugi put. Što je velika privilegija, a istovremeno velika obaveza. Tako da naredni mjesec u decembru ćete čuti stavove Slovenije na međunarodnoj razini ponovo još glasnije i još jasnije. A što se tiče stvarno podrške i naše orijentacije, mislim da jasniji bi teško bili. Jer Slovenija nema problema da kaže što misli. Bez one skrivene agende, bez naših planova. Jer isto je bio slučaj što se tiče podršci vama vezano na kandidatski status. Jer nas je, često su i mene pitali, šta ste vi dogovorili sa Bosnom i Hercegovinom? I naš premijer kad je bio u posjeti u Sarajevu, i njega su pitali šta je onaj dogovor. I mi smo uvijek odgovarali da ako vidimo vaš napredak, da je vama bolje, onda smo i mi samo zbog one činjenice primili ono što smo htjeli, vaš bolji status. Da. Hoću da vas pitam evo i za nekakvu
građansku reakciju na sve ono što se dešava. Pod pritiskom velikim civilnog društva, aktivista i građana nekako se promijenila taj globalni odnos prema Bliskom istoku i Ljubljana će sudjelovati u naredne godine zapravo u Peace Walk to Jerusalem ili mirna šetnja do Jerusalema. Tako da, evo, hoće li ambasada u Bosni i Hercegovini, čini mi se u oktobru bi trebali u Sarajevu taj marš da prođe kroz Sarajevo, hoće li dobiti i podršku od ambasade iz Slovenije u Bosni i Hercegovini? Gledajte, budući da ja lično posljednje godine učestvujem i u biciklističkom maratonu iz Bihaća do Srebrenice prije svake godišnje komemoracije, onda bi trebali to biti jedna prilika da smo tamo. Da se možda i pridružite, da. Za kraj, evo ja sam spomenula, obilježavamo 30 godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je donio mir u Bosni i Hercegovini, ali evo i 3 decenije opterećenost brojnim problemima koji su nekako kao zaključane u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Znam da ste i veliki štovatelj Lajbaha, otprilike i 30 godina od njihovog koncerta u Sarajevu, premda je u aprilu, čini mi se, ove godine da su bili tu. 6. aprila. Tako je, 6. aprila na Dan grada. Hoće li nam nekad skoro ponovo u posjetu? Imate li nam tu informaciju? Imam dobre vijesti. Lajbah su ponovo u Bosni i Hercegovini u Jajcu 29. novembra. Sjajno. A znate, 29. novembar nekad je značio praznik one bivše države i oni su tamo na poziv organizatora koji obilježavaju onda ono zasjedanje Avnoja. Da. Bićete i na toj, mislim, naravno... One koncerte i sa podrškom naše ambasade. Tako da se vidimo tamo. Vidimo se na koncertu Lajbahovom. Slavimo evo i antifašizam, što nam je također zajedničko nasljeđe bivše države. Hvala vam mnogo što ste bili gost televizije Sarajevo i sudjelovali u našem programu. Hvala i vama i pozdrav svim koji su nas pratili. Ja ću sad bezbedno ovu loptu ponijeti nazad na ambasadu. Ne smijete mi je dobaciti. Ne, možete se slikati. Može. Hvala vam, vrlo rado. Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme i sudjelovanje u programu TV. Hvala vama, uvijek vrlo rado s vama. Damjan Cedar, ambasador Slovenije u Bosni i Hercegovini, bio je gost u proteklim minutama emisije Špica.